Lapha ke namhlanje ngikhamba nobaba nguSomike abaningi niyamazi mazele emhathweni. Ngungibaba owazi isikhethu ukuya nokubuya. Lapha ke baba uSomike kunendaba nasi vane sibone emnyanyeni kuba nomnyanya kuthiwa kuhlabiswa inzukulwana. Ngikhe ngakhambela iminyanya eminingi enjalo ngafika komunye inzukulwane ezibezi 8. Yeah. Baba hlabisa ngamunye imbuzi ngakhambela umunye kodwa umnyanya ngathola inzukulwane ezibezi 10 or 15 baba hlabisa ikomo yinye. Yeah. Manje mtshade sifisa ukwazi kuhle okungiko ngongikuphi or kurehe kokupili njalo nofana ngongikuphi okungiko. Angithokoze ndoda ekhethu ngilotshise nabalaleleko nje okungikho lapha kuhlatshuswa khona isizukulwane esinye nesinye imbuzi ngayinye ngombanyana nawuqeda umhlabisa uzokhamba nenyongo akhambe nesipiko akhambe nesikhumba ukhamba nazo uyokubika ekhaya ukuthi kufikile ekhethe emkhulu ibiko nanzi ibiko esikhuluma ngomkhono sikhuluma ngesikhumba sikhulume nangenyongo. Manje-ke nase ubahlanganisele ekomeni vana sowuzikhuja wenza into engekho esikhethwini ayikho indaba enkomo uhlabisa izizukulwane zonke ikomo sinye ungasihlabisa ikomo isizukulwane iye nawunamandla ungasihlabisa ungazihlabisa ekudluleni kwesinye ukuthi uzokuhlabisa mbili ikomo hawa umzukulwane esinye nesinye imbuzi inyongo wakhe isikhumba sakhe umkhono wakhe uyokubika ekhaya ndoda ekhethu. Ukuthi ngendlela ebeka ngakhona baba uSomike iba nobungcono lokho mhlambe umntwana nakaqeda ukuphetha isiko lakhe mhlambe uqeda ukuthomba mhlambe ungamlisi beba bakelane babe baningi bagcine sebahamba ugcine so wenze ungasikho khulukhulu kalamsi abantu ukungena emlonyeni kalamsi abantu uzokuzwa bathi umuntu wembaji akahlabe ekhabo umuntu wembaji uyahlaba ekhabo mhlana uphekelele umkhono asithi uphekelele umkhoru or uphekelele isifunzi kuya ngokuthi uphekelele esiphi isithi khambe nomngane akho nomfuga akho nanifika lapho umalume or ubamkhulu udosa imbuzi mhlokho ubuye ukuthatha ubudoda ukuhlabisa ekheni emkhulu mhlokho nomntazana-ke mhlanga hlubulako akalali kwabo hamba mhlokho nabangenisi bakhe uyohlaba ekhabo omkhulu lapho into zakhona uzikhambisa ngendlela yakhona ngeze walenje futhi into zakhona uziraga njalo ngobanyana nawubayenza ukuthi babe bonke ubabuthelele vele uzokubona ukuthi na uhlaba imbuzi ngayinye uyamorosa kungcono uhlaba ikomo kanti naye ubenzela isitshebo abantu abo kokuhle ubenzela isitshebo awukaphethe isiko lesikhethu lesindebele ndoda ekhethu. Siyathokoza baba uSomike ngiyacabanga bona wonke umuntu namhlanje urarulukile-ke nganasindaba. Thokoza kakhulu ndoda ekhethu. Siyathokoza. Awuzwayo.